kore ke u whamalmalu atu i he talamalu e whanua, pehe ki he talamalu o e ako, pea mo lotu. Ka tā ke whahoko atu a e tau polokalama, semina whakawike ua me he university lo au, oku iloa ko e tātālanga whakasokolatesi. Ko Heraclitus, poko Heraclitos, o Efeso. Aia te u whenga ko rere i taha ke u hanga wahe atu. Hanga hi whakaukau, te tō mai ha whakaukau e ua. Wahe vide ngā hi wawanga, peko ngā hi theories, maari e tangata koe ni. Taha whogeni he kau pre-Socratic philosophers, peko kau filosofa ki mua ia sokolatesi. O se atu a Thales, o se atu a Anaximander, Anaximenes, peko i tau hoko mai eni ki a tangata koen me Efeso, o Heraclitus i Ionia, i Asia maina, hanga mai ki e tawhaki whaka hihifo, o toake mo kariki e karisi e ahoni. Aia ko Efeso en ko lange ko kulave ki muana e tala noa ki aia Paula, i e Paula Apostolo i e ngā ipseri. Efeso tatau peka ko e konga ni ki mua o pito i e kalais, ki mua e sokalates. Nā ku kamatalawe i he tau polokalama whaosi he konga tolu, ki he ulungaanga o Heraclitus. Ko e no ulungaanga te whito, pe te utoi ki i whamanatu mai pe. Ko tangata na e nofo mamao, mawahi me kakai. Tok asi mai pe ke maa ke ti tempare i ani ngai whimau. Pe na nesio ke kakai, na nesio lalo ka nau tolu i he uhinga, koe ke nau lawa whakaukau. Pe ne pehe koe kakai peo hange ko ia, whekumi, whakatotolo tae tuku ke ngai mo ni mea e atakai, ko ke nau tolu peo lawa whakaukau. Nane ni ngahi lea ki e kakai, nā kulawe keu ne pehe koe kakai uhange koe whangasipi, o koe ke nau lawa whakaukau, koe whangasipi koe ke nau lawa whakaukau, nau mui pe he potanga sipi ko taki paka, alu pe sipi taki o toha loto luo, he koe fui herd instinct, koe fui yongo whakai mon manu ko ia, whakakulupu whakai mon manu ko ia te na o kato peoto. Haina ne whai ai ulea pe ke kakai pea. No ki hulu, ia te koe mea koe ko hanga ai o tui whiki lawe mo whamanat ke ai ene kehe mo Thales, Anaximander mo Anaximenes. I kai ke ngata i he tō onga mo ui, whakaaho ka koe toi kehe whakai whakaukau. He kuhu maha Heraclitus ia pa te utala noa, ki he neongo whakaukau mahu inga e ua i he ahoni. Pea i he tau polokalama hoko, te u konganima, te utala noa ai, te u hoko toa tala noa ka Heraclitus, pea mo Palofesa Futahelu, hena e whau e tohi a Palofesa Futahelu ia Heraclitus of Ephesus. Aia koe konga maari e te kau alu ke he konga nima, whawhio anaki, aia ngasio a Palofesa Futahelu ki a Heraclitus. Ka ihe, kau hafo ua koe ni, koe kutara noa pe ki whakaukau a Heraclitus ki he Logos, 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 pea moe whakakaukau o e whaea, o e awhi. Aia te taranoa ange ka o ngāhi uhinga, moe na whikau aki moe u wawanga, pika u theories kehe a Heraclitus. Koe moe mea mahu inga ko whia taranoa ki ai, teu ki heko osi lawe pe ki ai ke ngahi toka te rine la lahi filosofi ka te kai ke wanga bete ki whakai ki hifo. Nā ku lawe ke toka te rine koe monism. Lahi abite ngahi toka te rine. Ka he ikai te
whakaikiki e ngai toka te rine mo whakamatalai. Ka rewa ose kau pre-Socratic philosophers. E kau philosopher koe ki mua i e Sokolate si. Pa te uhanga rewa toa mai nau tōru o whakahu ke ngai filosofi koe ni. Pe ko whē ai toka te rine whakafilosofia. O ku nau kau ki ai, nau kau ke taha, nau kau ke he ua, nau kau ke toru. Koe ai toka te rine koe rationalism, koe idealism, koe monism, koe dualism. Aia koe ngahi mea koe te whenga ke whakafono, koe voluntarism. Pea mo ngahi toka te rine ke he pia wau mai ki ngai mara e whakaako i social science, pea mo humanities, ka ko tara noa ke mara e ako filosofi. Keke, ko Sokolate si koe ne, koe ngahi ngona ai koe readela, koe uhinga ke ataha, o ku tala noa whaka-readle, whakamate tupu apea. Me pehe o ku obscure, koe toko taha o ku tae mahino e ne tala noa. He ku tala noa ia whaka-paratokas, koe tala noa whaka-paradox, kona uhinga o te tala noa ke fui whakaukau, o te whaka-io ki ai, pa te toe tala noa ke fui whakaukau o whaka-io ki ai, o kuna whihanga-hangai. Aia ko te whakatou io ki hango fui whakaukau e ua kuna whihanga-hangai. Pe koe te whiri ha mea e ua kuna whihanga-hangai pea ku ia koe palatokas. Pea koe ngahi palatokas lahi a Sokolate si, na whai ki ai a ene tala noa. Aia koe uhinga koe pehe obscure tae mahino, fu uhinga loloto. Nai whake o tangata na kulawe o tangata whaotohi iloa ia i kuonga mai peki mua ofi mai peki a Heraclitus. Ko tangata ko Hesiod, na ane whao e tohi koe Theogony, ke tupu mai ai umea. Pea mo tangata koe ko Homer, na ane whao e tala noa ki a Iliad mo Odyssey. Ka noa koe ke Trojan War, Trojan War, tala noa ki Troy, Pea koe mo tangata koe ni koe whahinga whaunga koe e na whai ake na tohi. Staila koe ia koe whakapunake, heriaki, loloto. Pea koe mo koe talanoa koe Homer, lahine talanoa ke ngahi urunganga o e ngahi otua. Mo malawa pehe toko taha e koe ko Achilles ke ne hana whawhipaki pea. Neo nai tamai ke sius ke fu o tua lai taha o karisi. Ke nau whike aki pe ai ngahi alo ia koe ni ngahi o tua mo ngahi o tua pa toi whike aki pe ngahi o tua ia ki nau toa. Pea ko ta anoa ka hesi o ta anoa ke he tupu mai ai ume ana ko slawe pe kia pe mai to o ia e thales e tare ai ufakaukau lahi mea hesi. Pehe he whahinga ni ihi o si pinga pehe pe fōringa pehe ai tala noa ko Heraclitus. Ka kia Heraclitus, nai mo e tangata whau historia ko Herodotus. I le haku pele kuonga koe ni. Ka koe ke fuaha ni tala noa Heraclitus. Ko ne tala ki Herodotus, ko ne tala noa kia Homer pe Mohesian. Hanga ia pehe, koe o tangata koe ni, o kaike na heri aki, pe mo na tala noa whakapunake ki he mooni. O hange ko ia. Ko ia une whekumia ke he mooni. Pe ne tala noa loloto ki he fihi o mea ko mooni. Pe na kaike tui, a Heraclitus ia ke aike ako meha taha. Ke mui ki ha whai ako. Hanga ia o whakaikai e mea ko ia. Kaike hange ia ko Thales Anaximander mo Anaximenes. E kau filosofa ki mua, ko Anaximander mui ia ko Stitenia a Thales, Anaximenes ko Stitenia Anaximander. Al haka tasi a fu sas kehe au pito sipinga kehe au pito Heraclitus. Pe ea ikai. Ko iako mooni, ko e te kumi pe loloto ia kita ki ngahi tefto i whakaukau on mo ui mo ātakai. Ko ia nane kamata mai ke tala noa ke ne toi o mai e tāna ki mai u whakaukau ki he ātakai, ki he whehu ina ai mai e tāre, ko e hā ai i ai. Ko e tau tupu mai mei whe i he ātakai mo kosmos mo i wawaloa.
pe mololo fonua o I kai whakawhekau aki moha whakatupu o tua. Ko hinga fokia kamata filosofi me sa ni sina kuslava ki. Pakahakala tasia nai si pinga pe. Aia koe ngahi uhinga ai tangata koe nina kamata reo ke ne hanga whakatoka mai. Ai ngahi whakaukau. Hange koe ni kau kamata akia. Ni whakatoka mai whakaukau ki he locus. Pea moe whaia. Aia koe uhinga koe ngahi whaka uhinga emi ki he locus. O koe ai mata ito hilahi ai ero. Ai locus. Pea koe ai anu ngawe aki o mata ito hi C-I-L-A, ai la. Koe tala noa koe ki he mata ito hilahi ai locus o capital L. O kupehe koe uhinga koe a Heraclitus. Kone uhinga koe ngahi hanga whai, moe whaunga whai, moe urunga hanga ia, oe universi atakai ulu whonua pea moe sosa e tipe koe whonua moe mo ui ai kakai. Kone peheko, o koe ai honau ngahi locus, ngai, koe ai nau urunga hanga moe nau whaunga ngā ue principle. O kuhinga ki ai mata ito he lahi ai locus, a ene ela, ai capital ela, pe koe ne la mata ito he lahi. Pe o tala no aia koe me aia koe ia. O kui kai ke tau ilo ki ai, pe o kui kai ke ilo ki ai kakai ia o whonua mo society, ki he locus koe ia, mata ito he lahi ai eo, ai la. Ka koe me aia pau ke tau whekumi, whakamato ato ki ai. Ke tau ilo hono ngahi uhinga monoanga whai, pe o kumalawa pe ia e he tangata ako, e he tangata filosefa. Manti koe mala e pe enio e hako ia, koe philosophy, pe koe kau naturalist philosophers, koe kau filosefa whakai natula. Ai kau tama koe niko nau kamata whawhehui, ai atakai moe anga ne tupu mai moe wawalo apu moe society moe whainga e tangata. Te kai ke fu alo abito whakaiki ki hano analyse mo lare moe anga whakaukau e tangata. Neongo koe kau ene tangata nani kamata mai sio ke ata mai moe whakauhinga e tangata. Heraclitus, ka koe anga e tangata koe nina ne peherema. Koe loko sia koe whahinga divine principle, o ku taha hange ko o whakatopu tapu peo. Kai koha o tua i he ne whakarea, ka kua ngai whaka o tua. Ai locus koe ni, ai uhinga, ka pehe koe uhinga whaarahia, o locus ne. Sai, koe uhinga whaasi i koe pe koe narrow sense of locus, ai okbu, kai reo ke matai to e lahi, ai ero, ai la, tau ta anoan ke whaka uhinga aso ka la Heraclitus is, ai. Nane pehe koe locus koe ia koe lea, koe fo i lea, koe language, koe word. O whekau akia mo e taulawa o whaka uhinga, reasoning. Taulawa ko whakaukau whaka uhinga, o kone pehe koe locus si pa koe fo i lea. Koe o koe kai koe fo i lea pe ka koe whaahinga iri, o yanga o order, mo yanga o yanga whai mo urunganga, o mo ui ai universie ne whekau ak mo tangata, mo whonua, mo wawaloa. Ai locus capital L, mata ito e lahi. Koe locus koe, uhinga koe whakawhasi e locus. O ku uhinga ia, ange ko plawe nai, o ku uhinga ia, ki he fo i lea, i he taimi, o koe fo i lea koe whaka uhinga, mo whakakau, koe reason, koe thinking, koe locus ia. Aia ko ene whekau aki lo ua aiongo mea ko eni kia te au, i he ku whakau aku, o ku whekau aki moe uhinga, moe atamai o tangata, pea mohono atakai. I he malawa e atamai o tangata ke ne mahi noi, ke ne whaka uhinga, ke ne locus, ai locus whakaluku fua, pea koe locus i o whakataha ia ngo uhinga. Whetau lake uhinga ai reason, pea moe ilo i he atakai. Ai o mai rewa ai ilo, ai knowledge, o hai ake ai ongo locus e ua koe ni. Pea kutala noa kia palo whisa whutahelu i hene tohi koe.
ko Heraclitus of Ephesus. Ka te utara noa kia e tau proklama hau kope koe. Toi proklama hau ko mai me mui he whai ake e tau alu koe ni. Aia koe logos lewa ia o pehe. Koe ilo, koe ngahi mo ui ai universi, koe whaka uhinga ai tangata, ki he ilo koe ia, pia moe ngā, pia mo ihe lea, i ene whikau aki pia moe ātakai, pia moe ngahi ilo, whikau aki ai ātakai, wawaloa, pia moe whaka uhinga ai atamai, ihe ena whemari aki i he mea koe ilo and knowledge. Koe logos ka atoa ia ke te au. Ai fo i process ko to e i he nau whengau aki ko ia o ko ui au koe logos. E whakaru ko fua, ai reason, pe koe te kakai filosofa, pe koe nau hinga ka koe ana ni tāna ke toa koe whakaukau. Pena ngāwe ake fo i lea, koe hau fo i lea koe logic pe mehe logos. Ai malai koe ako koe logic i he philosophy. Na ngāwe ake fo i lea i anu ase i ngāhi whautohi e kaukarisi asi ai whautohi e toitapu. Hangarewa apostolo koe ko Sione. O to o mai fo i lea logos. Ma tui whunga e tohi whakai karisi e toitapu he ne kamata toki alu me ai. No ame koe o lotu. E kau i ulope ki lo mai ia pika toki alu lewa ko ia o mafuri lewa e lotu o tohi whakae latina ai lotu mo toi tapu mo ngai nau ka koe ne kamata koe lea koe nai malohi koe i e alo i mai kua masisiu koe whakakarisi tupunga koe apostolo koe ko Sione koe tama e nai ako ni ka teo nai tāna tuku hau koe tama poto ko ene tohi ko a Sione i kupu ula ki vesu ula ki o kupehe ai i tāno ai ni i whakakarisi mo whakapapara ni i pea uku li liu whakatonga pe i he kamataanga na e iai a wholofola pea na e otua a wholofola whainga whakarea pe Pako hono whakakarisi pe, i he kamataanga na e iai a wholofola a logos. Hana sione ngā hoi ake whuirea. Ko ne to'o mai me uinga koe ni a Heraclitus me kaukarisi. Pea na e otua a logos, a wholofola. Aia ko kuanga koe, e ko wakai koe ki he uhinga a Sione. Uhinga tatau pea. Uhinga uluakia koe o e logos i he ene mata i tohi lahi ai laha. Ai ko ne pe ko anga fai mo to onga mo ui ai o tua i ene nga ue ko e ne fonga mo anga ne fa o universi ko logos ko o tua ko logos pe na e logos ai o tua mi he kamata ko o tua ko folofola o ku lea mai o ku folofola mai o ku hawai ai ilo mo poto ai o koe ke fuwa mama o ia me uhinga koe a Heraclitus i e ko wakai ako. Sai, tau hau me he whakaukau koe a Heraclitus ki he logos, tau hau ki he whaia ki he awhi. Ma tau sio rewa ki he nawhikau aki, pera koe rewa wa hifo te utoki lawe ki ai i tau porokalama o koe ko ngā nonima, ka pau te tau au e whawhiho naki mo profesa, puta heruka i kai te uto e hoko peki a Heraclitus i a teia, he ku lahi abite ngahi mea mauinga ke tau wa kai ke. Pea tau toki alu ke Heraclitus mo whutaheru. Ai kone hau koe ki he awhi, ki he whaia, pe he Heraclitus. Hangi pe koe logos, koe awhi, koe mea kotoa pe, koe tupu mai me he awhi. Pea o ku whoki e mea kotoa pe ki he awhi. Pea koe logos, o ku ihe māmania o e awhi, pea koe awhi, o ku ihe māmani o e logos. Koe whewhakawhetongi aki koe ai awhi mo e ea, mo hano tutu hawhainga mea. O ku whakawhetongi ta e ngata, exchange eternally.
whawhetongi mau pe a whia, mua whainga mea pe. O ku tutu ai koula o vai a peto tutu o pe tuku o mātu o whewheka. O ku tutu e uka mea, o ku hanga he a whia o whakavaia ango whaitapu melt e uka mea. Pea koe mea kotoa pe ia e ne whakaukau. O ku whoki pe ki he locus, o ku whoki ki e iwi o i universi, pe koe whakakaukau, i ne whikawak me whakaukau mo ilo, pe o ku whoki ki he awhi. O ku hao mea kotoa. Hei nai pe hea anaks menta mo, thales mo anaks minis. Nai ai whahinga mea e taha, ai koe uia i koe toka te rini o mo nisin. Ia mea e taha he atakai, material o non-material. Mea wha materia, peko mea wha ta materia, e taha pe nanau pe, na e tupu mai mea o mea atakai, ka i kai koe otua. Pehe e thales koe vai. Pehe e anaks menta, o kuia i whahinga iwi ia. O poundless, o koe ki tau lava sio ki ai, ka kuia i hono mamafa, ka ukai ki to ea no whahinga, fōtunga pe urungaanga pe uho. E hala he fuo, hala he uho ka koe te hono mamafa. Koi ea mea au topu mai mea kotope. Pehe e anax minis, koe ea. Koe mea kotope u whawhetonke ea. Ka pahe kai kia ea kai ki tau lava maanawa te tau mate. Aia koe ne whakau. Haurewa Heraclitus, o ne tala mai ai locus pe moe awhi. Kone pehe, koe mea kotoa pe u whoki ki he awhi. Koe awhi na tau tupu mai mea. Pena koe e o mea ai koe ne hanga o te kei mai whakaukau, ai kau tamai mua. Hange koe ni. Ko anax menta, na ne pehe koe mea kotoa pe o ku opposites, o whihanga hangai. Pe o ku ikai ke kawia he fo iwi kou tupu mai mea o mea aka o ku asi mai a pia, o ku asi mai a i he tau no fo i he atakai mo nea. Ai o mea kotoa pe o whihanga hangai, momoko maa whana, maa tu viku. Hanga Heraclitus ia o toi to o mai mo i whakaukau ko ia o opposites, o whihanga hangai. O ne toi ai ea ne uhinga ko ne pehe. Ko mea kotoa pe o whihanga hangai ko mea pe ia taha. Ko mea kotoa pe o opposites ko mea pe ia taha. Ko two sides of the same coin. Ka pau te ke whakaukau ko taha noa to ke uhinga Heraclitus ne pehe. Ko momoko mo maa whana, ko ne hao pia nai a mea taha ea atakai. Koe order mo disorder, koe mau mo tae mau, ko ne a pe taha. Ko ne mafuri haka peha mea ia o mau. Mafuri haka peha mea ia tae mau ka koe ua ia i he taha pe. Two sides of the same coin. Ka koe ne hao koe ke hawhi, mo locus, koe ongo fo i hui tua ia. Koe ongo whakaukau ia, pe koe ongo wawanga ia Heraclitus. O ku toi mai i mui, i he ene mea kotoa pe. Ai e tā noa maari, ka tau ki awhi ki ai ko Terry the First, ko Terry koe uruaki, koe tui o Persia. Taimi koe ni, Centuriono, fitu lahe au pite pure i horo e sia wa mai ki Europa. Pa ko ia nai, nai tui i e kuonga ko ia o Heraclitus. Kau te o atu hangahi, i whankita noa ka Heraclitus. Whanonga Terry the First o Persia, o Iran ko he au. Ko e tangata kon ko halakai kasi o ku nofo mawahe pia me he kakai, o ku floloto pa koe ke loto i ke mui ka whaia ko moe ha. O ku ne pehe koe kakai tako. Tangata moho whakaukau, o ku ne pehe koe hako mo ni koe te whikumi pia kita udi te mui ka whaia. Mai rewa tohi a Terry ki Heraclitus tamai. Heraclitus, ka mea koe ke hanga ai he kaukari ki o whamahu i ngā e loto ho ilo. Whalahi maa ko mo loloa. Hau koe ki heni, he te whima wau ke whanongo, ke wako mea koe, ke wanga o toa ngai mea whakakawa whangawako pure ngāo. Tāre lewa Heraclitus, Terry, the First, koe futu i ena Persia. Tangata mau taimi mon ko koe. Kai ke nofo, ka ke ai ke mbore hoku taimi, ke o atua ke tala noa ka koe, ko hai koe.
Koe ke maho inga koe ka te ao. Ta tau pe koe tui, koe hātunga mo paanga mo kau tau. Koe foi mau taimi, koe more taimi ke te ao. E se koe whainga mo ui koe a hela klaitasi. Koe ne sipi ngai. Ai koe ne pehe koe hasla. Koe kau hasla, koe nang whakatau mai mea koe ai ha whainga keimi. Ke nau mawaiha nau paanga. Kui tonga koe kau hasla, whainga unau whakatau mai i kato e whakatau wat. Na e pehe koe harakai te asi koe ha hasla. He koe kau kama koe ni nau ko slave ki ai, e kau filosofa kan ki mua e sola te si, koe kau filosofa hou e ki hao me ngai whamiri mapanga. Ta kau harakai te asi hango klave ki mua, koe aloia o e tui o Efesone to ton ke tui. Koe ke maho inga i tange, mea whakamore taimi koe tui. Oia we more hu taimi te whakatotolo pia. Sipi ngai tangataka. Ui whako e hasela, koe ne mea uwhai. Koe wainga kemporo pe, wainga pahanga pe, tais, mui o wainga ke. O ni mau e ai pahanga koe a kakai foko ke nau, kakai koe ke nau fubulanga taimini, e taimini i o maalohi, koe ke teha ne mea teha nau whai koe wainga pe, kemporo pe, mo e ne whakatutolo. Aha kau politician ki ai auta, o Efeso taranga. Ia koe ko kulawa ni hangare mai ai o tui hono to hoa si o nai kai filosofa na tape. Kai koe ke tui ke mea koe tui. Ha ka politician o tarang hera kai tasi. Tangata mau taimi mon ko koe more ho ilo mo ho poto ko ho play tais pe ko ho wa inga taisi pe i a ko toa mo kakai ko ni ko ki whanau mau. Kai ke hao mua to ko ri mai ke whao e lao mo me ai fu poto ko atu he ngahi o tua ke te koe. Ka ange hela kai tasi. Ke te usio haka kai mau taim, ka haa mo mea whai. Ko mo mea peo whai ko ngā ui hala ke ma whai. More hoku taimi ke walato toko ni ati he lao. Mo e whao e u mea ke ono whakarere e whonua. Oku fia peo ki mo ui he whakato toro mo e ku vainga taisi me ka kai koe ni he marketi. Pa koe o mea ea ko ne hanga o mea ai ufa kau pe kei ke tau wofo i he whainga hasi pina. Ka koutui mahino atu e kutanga noa ki he locus pe mo he whaia te tau ngā unu he ui ka au ke tau whakaikai. I mahalo o sa, ia te tau ngā unu whakaiki ike ai whikau aki mai ang e ni ngahi babanga mo e toka ate rine ke he ki he locus si pe mo e pe mo e whaia mo e awhika tau toki auka na whawhewha naki ia pe mo e anga e whakauhinga profesa futa e luki ai. Ka kou whewha osi aki ko e ngā koe tau tai wā, to e tau ngāhi miniti si. Ko e iei whuke lau ia nei kai kia hane tohi. Pe a pe he whainga ni i na ia i ne tohi na ui on nature, ko natula. Pe a koe re whai ngai ni, na ulawe au polo kalama wha o singa kai kia hane tohi. Whakatata ia ke ngai lau ni, pe kou mana tu ia ke ni, nai ai to e lau ia nai ne tohi koe on nature. Ai ne tohi ai a koe konatula. Kana e pe he whai ngai ni, koe tangata ia ki mui ko Croitus, ko ia e na ni hanga o whamaapo opo, ai u fragments, ai u konga pe e nei, tohi konga pe hala kai tasi ai e ne fo ilau, whakapala to kasi. Pea pe he rewa ko Croitus ia, na ne toki hau o putu keta e ne tohi. Ka mute hei whaka e lau e na pe he, na e osko e ne whao e ne tohi on nature, hei ngoa e ne tohi. Na ne anuia ke tempare ko taiana. Ko taiana ko hingoa ia ko hingoa whakaloma ia o tua ko atomis. Ai kono hingoa whakariki atomis, ka kono hingoa whakaloma ko taiana. Kana e pehe, ma tui whakaloma ia na i malu ia o karisi i taimi ko i. Na pehe na osiko ne whau e ne tohi on konatula, pa ne alu lewa, o awe ko ne fuaki ke tempare ki a taiana ke o tua whiwhine ko taiana pe ko atomis. Aia, ko mea ko maari e pehere wa he kau filosofa mo kau matata. Ka ke whia aluia o awe e ne tohi.
Pike fia aria ave ene tohi ki kakai. Mantui ku tānoa ko sana ko nina se o lalo ke kakai upe ko ke na lau whakaukau. Paka pa e atu ha ilo ka nau tole ke na lau whakaukau e ko ke na mau ha maama whiuna. Pike aria ave ene tohi ke kakai. Aria ave ke tempare. Ke o tua koko taian. Kono whakamahina mai ko e Heraclitus. Ko ene ngā ue. O ko ke ne maho inga ia whakapapai e ia ai tui. Ai kakai. Mo kau politician, mo hama, i hanga no hene whainga mo hui whakau kaitanga. Koe mea pēr maho inga ai koe ne whekumi ki he locus, mo ni ngahi to kāteri ni, pe i he māu ni ngā ue, ka pāna mo oni pē ne whau ne tohi. Pe alue awe ke tempare, ke tai ano, o tua whiwhit kōtes ko tai e. Kai ke, ko whamalo atu, ki motor mo mea mai, ki tata alana whakasola te siku, tata alo mai e tau. Tā ai wā mo e wā e tā, e tau taimi. Ka tau toki hoko atu i e wike kitua, wike ua mihen. Pea ko whatawangi pene o more lei atu e tā noa. Tau te hoko atu e ka Heraclitus, pea osko ia, wata oa leo o sio ke Heraclitus, mo para ofesa futahelu. I ene tohi koe a para ofesa futahelu ki a Heraclitus, peko Heraclitus, Malo mo mea mai, ka mo mea